Jadi mau datang madi kita selalu madi kita nasasu itu. Nunggu tabahin marmeme anak bahu parmenta. Anggi begitu di tangan di jalan Tuhan mai pakatipinan yang roh. Jadi om di nasida maka japaran nama mati. Nang semula dia mokang anak bahu parmenta ni. Oma kami na dudomu botahan imu. Tusoni beda mangga. Natola kami na marmeme hamu. Nang semuni hokang, nang semuni tusoni pinagui. Tola pami lau panas soro hamuna di bagas atikyon. Sanggia mam di pas Tuhan ni, pakyo muna tokare na rono ni bebe itu barabako. Jadi las marwani beda muna las marwani yang tadi muna. Semua natan situ itu rono nanekan asa titik mati naupa golang-golang pangaraguna. Semuni pinagui terpatu pahami. Ini tak kena marah-marah ni. Tuhan tadi batama kumangoi pas sunade. Jadi mau lihat na nung nasipun sa kanila marmeme ima yara ko namin o parmain namin. Jadi so ni may partikyanon tuhamu muro namin sa loob na. Ulit kami ma-partikyanon tuhamu na. Sino po ito mami? Jadi mau lihat na tukung mo sa uluran namin. Di tulang, matulang sa darong madalolo pas perbegas sama berjuang Tuhan tay. Siang dia maju tu tulang oh matangga situ kami na di dolo minta sama do di dolo nya matarbata. Siang dia mah tubuh anak tubuh poro hamu warni nanang roh. Kami di son main
borong nadang rohan mano paham na dang sudah ina pun nak dang sakot jadi pelajar dang sudah turun sebelum nami sesadia tu kalau tulang pemain dok nak tulang na boy ku pahami di kelas marham nak ka nang bawah ka leku Galing na day. di itu harta dia pe dihang permusik kami mereka mah do dihani godang sobaya sa subahan di hulu memang itu mah